Jod bura mawuok e gwenge ma otuo mapacho ka okwedo migawo mar somo kuom deko chwalo negi buge skunde ka giwacho ni jopuonjre matimo penj mag KPSEA ma higani kali e pek mokalo. Ka giloso romo mar somo mokelo kanyakla jokanyo e sekta mar somo mawuok e gwengego, giwacho ni thoth skunde pok oyudo buge kata bed ni tamne koro chopo e diere. Giwacho ni koso yudo buge ma kamago ketogi kama tek ka jopuonjre mamoko mapacho kata dhi mbele gi somo maggi ma onge ng'ikruok moro amora. Gidwaro mondo chwal negi buge mapiyo kaka dwarore. You can imagine CBC watoto wale wako grade 8 wanaenda grade 9, 7 hawakuwa na vitabu, lakini ajabu ukiuliza vitabu huko kwa ministry wanasema wametuma vitabu. Nafikiri ni muhimu sana serikali kuwa honest to the people. Walimu wetu hapa wengi wamezungumzia mambo ya vitabu, textbooks ambazo hazifiki shule and on time na hazipitii kwa Ministry of Education at the county and the constituency level. Suppliers wanatoka tu sijui wapi, wanapeleka vitabu 2 kwa shule, kitabu moja, vitabu vitatu. We want the ministry to review the policy of ensuring our primary schools and the secondary schools have textbooks. Ifike kwa mashule on time na pia hizo vitabu ili ziweze kusaidia watoto wetu kule shuleni. Tafadhali sana wanafunzi pia tuweze kutia bidii masomoni, tuweze kutia bidii hata kwa ajili ya zile talanta zetu, kama ni muziki, kama ni michezo, kwa sababu mambo kama hayo pia siku hizi yanasaidia watu. Kwa hivyo bidii ni muhimu sana katika masomo yako. Katika maisha ya kibinadamu, mtu lazima afanye bidii.